Dobro, htio bi ime rukometnog kluba što su sada svoje akcije u dosta velikom broju. Jedino mi je da li smo ostali u ligi jer nismo takve situacije, ali što se tiče uprave kluba, klub će ostati sjedimo i financije veću ligu i sa slučajnim ispadom u Nišu. Inače, ova akcija je jedna organizovana sa ciljem da bude tradicionalna i ako Bog da potraje dugi niz godina i bivše generacije da se skupljaju i jedno veliko druženje da bude. Isto htio bih da vam kažem da mi izdajemo članske karte rukometnog kluba, relativno poziv je jako mali, to nam je jedini način da može se pomogne, da informišete prijatelje, rodbinu, ne znam, koliko god želi da pomogne klubu. I ja ne bih želeo više da dužim, zahvalio bih vam se i uživati.